Thuan Riwe asai Tungai Bu Zeng Chui Data Satong local Delhi newspaper gan sai tong kabi sume cha mai goi na khang pa in daw lo ni cham tampat na ba mai gai khang thwaliu phau mai rai liang mai kho gan phu mel khat ni Tamelong Times kho kuma hilawe Manipur BJP President A. Shraddha Devi Union Home Minister Amit Shah ta New Delhi kho Thursday nung ariulana Manipur kho intaw pat na ba mai tonglam kho parira lo kan the NEET UG exam paper leak sumelam hai central government investigate kai punite kumna kakhoi nai mai goita dandi ti punite tuna President Draupadi Murmu rina parliament joint session ko saganthe President Draupadi Murmu re parliament ong house kanai khang address subamai ding ko opposition party nun re protest suganthe tuna gan phu mel ko hilawe Varanasi kho tikum sakiu na mai na Ranveer Bharti tina kaw mai brand tumor na mizeng re kata tingmi akhat na khang IPS officer tipunglo kanthe President of India Draupadi Murmu roi parliament kho Ayushman Bharat health insurance scheme bang kho tingkum rek sanai tangba mai gan thau nunta insa khang rajau ko hopunite tu sa kanthe Kabang takai mesuna Tamelong Times ko kumahilawe Wednesday nung tay AAP tong leader sumai khatni Delhi tong CM Arvind Kejriwal ta CBI roi nimdat kan mai zeng roi APP protest rally tat punite tutna indaw pat kan the Churachandpur tong DC Darun Kumar roi Governor Anushya Yuki ta dulanai Thursday nung Imphal Raj Bhawan ko Aruna district ko takai daba melam ralo kan the Board of Secondary Education Manipur conduct sukanmai HSLC compartmental examination 2024 lam botsem rina tithai pat kanthe Manipur kho gatwang na ba mai hai government resolution tigong ngam mana ba mai tai pian mak mai indaw na coordinating committee of Manipur integrity roi asai tungai bu zeng chui na tasat ko hai Manipur kanba safe Manipur rally titat punithai mai goi na khang tan tong chamni pa indaw lo ni Rai Mikhail, Directorate of Ayush Grade 4 Recruitment hai Post Rina Attendant MTS Chowkidar Khatni Cook Last date Rina that 2/7/2024 Qualification Rina 10th passed Age limit Rina 18 to 43 years Kanai Sumikhail Education Various Post Recruitment BRP RP Accountant DEO Last date Rina that 5/7/2024 Kuma age limit Rina 18 to 43 years MSPCL Group C and D Post Recruitment 2024 Post Rina JEA Control Room Assistant Driver Khatni JSA Last date Rina 8/7/2024 Age limit Rina 18 to 43 years Kuma qualification Rina JEA tung Rina 12 passed CRA JSA Khatni Driver Rina 10 passed Central Armed Police Forces AC's Examination 2024 tung timetable Haini Patnabamte Exam thane mai tong timik hai that 4/8/2024 10 a.m. to 12 p.m. hai General Abilities and Intelligence thapuni 2 p.m. to 5 p.m. rina General Studies Essays and Comprehension Megoina Kapekau Sports on Chamni thai sabloko asai lauthon Copa America Cup 2024 the first match ko Uruguay khade Bolivia tali pigan ko Uruguay rina goal pungu chalona ngam kan the Second match ko Panama khatni USA tali pigan ko Panama rina goal kanai chalona ngam kanthe Athuan tong match rina 3:30 am kai pigan ko Colombia khatni Costa Rica ritali pani Khadarina 6:30 am kai pigan ko Paraguay khatni Brazil ritali pani The Lanun 2020 World Cup second semi-final India versus England tali pigan ko India rina 171 runs score sukante England rina 103 ko all out sukante Athuan 8 p.m. kai bigan ko South Africa versus India final tali puni Asa itong gabi sume chamtu hawkre na nga laute megoi na ta thuan ku the